amane ade afiri so eno na na pai me ne ebedi hu nkomo na watumi atu hu na mo bompa ye sere Awurade na Awurade anamodom ne tumi ne amoten so atimi de wagie ne fa wotie or the amount because o Kristo ni bia da sane de bia betena be catch say every believer needs to have an access in prayer because it takes only a man who has a connection with prayer and Awurade na modom ne tumi ne amoten so ayin sopa ene amane afiri ne so enti anopai se waka kire ho se me pese me ye me ho bone me pese me kum me ho me pese me end my life because of the trials, because of attack, because of temptation, because of spiritual attack be a name wa braboma. I am here to announce to you say there is a way out for you in life. So when you jidie with Kristo mu nkwante ya Awurade be na modom ne tum nya watenso na super beata edawa brabo so no Jesus be na modom ne tum so na wayi ade afro so na wonso watumi ayekudibite jebeso kase amen pa. There is a message not making kind according to the book of Nehemiah chapter 1. Bible say abrantia your friend in Nehemiah ena oba ni krum. The Bible say bra Nehemiah eba ni krum say ekura wo free so no oba ye no emu ajapade emu nepa emu sika emu nkunimite emu apro nyina yafa na yedi gya ato apro ne yahye no. The Bible says, "Brother Nehemiah, ebe kurodie mo huru ye no. Enioma Nehemiah ni boss no chiro sam say Nehemiah edisu eni ntiatia mu sugu Awurade se Awurade. Enioma me busua eni me fiefo enemu Awurade sifam na beje ye. Na gi ye free abusua no me ni abusua kontonkyire mu. Dia no pay me pesa me ka chiro ne se enioma bia ofamu abrabom eni nioma bia o maame no famu abrabom eni nioma bia o nananom famu abrabom. When you become a believer so be ye gidini Kristoni na wampem pabo na wansere Awurade Nyankopɔn wadom ne tumi ne awadane brother na enioma antumi ansesa mfa ma wa wanhwe ni abeka se onyame ne nsa enda so enya dwuma. But adia ba ko asesa wo de hye wotiri say no matter whatever you are going through, the only thing I'll be to me is say Awurade I am season was say Awurade upeja mabrabo. I am bre adu say Awurade o se sama brabo. Me bre adu say Awurade wo yin sopa adi firi mabrabo so. Ade ba ko makinka Bible Matias ye say onipa fam ade bia ntumi nya ho. And into us say with man it is impossible, but with God all things are possible. Say uji Yesu Kristo 2 minutes. Na uji Awurade di. Now pempabo, now pakwanchre, now usungu radiswa, and you began to make a covenant with God in prayer. Automatically, your covenant in that prayer point will bring a divine connections over your life. Because say oni pabom paya, and your money super be a sonono if you go from. But one mompaya, the awunemu entimi nyajuma. Adano betwana medwini ni abeno se debi. Adia me femu abrabuma na me ma me femu abrabum ana me ankasa me femu abrabum a ema mabrabo bre me ma eme femu bi da enti se me ma me no ma ana me ankasa me ma se amane a me femu abrabum bre yansa na me pagya no ese me make a covenant na me swear an oath to my life for say I will never rest ema me ma eme fa pain na me femu abrabum. Sister, so ma mi hunu nyame ntam. O papa hunu nyame ntam. Eno ode hume Awurade pempa bo sugu Awurade so a. Enka minji ndisa baby abrabo de mi no mienu abrabo kodui. Enka de wutie mi nka ne wabrabo ka kodusa. Because na abrabo ama obi a wotie mi ne na dwuma akadem. Abrabo ama obi a wotie mi ne na wade akadem. Awade abrabo ama obi a wotie mi ne na kontu akadem. Because a pambi a deaf you say if you way obi any fear wa otimi to kwan obi any abusuani mu a otumi nya sika obi any abusuani mu a otimi pagye wa brabom. But dear now can to abrabo so a dear nkuransha na wotimi hye wa brabo asasa wugie usia gina yama life na wo ka kira ho say efia ha so obi nwade se efia ha obi ntukwan se efia obi nyaye se fia
nipa ntumi nya sika me mba omo me follow that principle and that curse no da. But one first niama na nse wutirim na wan kan to abrabɔ so a anytime bia wobɛhunu nim guaseɛ bia wɔ abrabɔ mu no, it becomes a covenant na bɛyɛ apam bɛda wo mabrabɔ so. Enti me, I have made up my mind, and I have made a covenant with God. Say with everything adeɛ biada abrabɔ biada me maame no mu famu ne nea me ba famu no me ma mefa sa abrabɔ no mu da. Brother, hwɛ be a life ɛde wa abrabɔ kodu. Hwɛ be a life ɛde wa abrabɔ kodu. Hwɛ be a abrabɔ do abrabɔ kodu. When you don't take any life and you don't take things very serious in life, Satan can destroy every positivity over your life. And it takes a person who has a covenant with God and a radena modomini too many hours so pejan inside to abraboso. So I am on this platform telling you, say, for the moment I want Christo Yesu deno as I say we who I am powerful. One pen power. No one want and get connected with God and get connected with prayer and get connected with Christ. Your life will be immersed. Your life will be immersed. Your life has become your life has become as a miserable. You obey miserable as a new menina as a jumenina basa awadia basa a tot da coronasa adia betia now we yam as a show now unsum egujam. Why? Because what jina brabo be a brabo de usu wa braba kodu na ubusa wo say what is wrong with my life? A dear bonim kona menkuma ya menkuwa sika tome sama na se a dear bonim kona maya be me bia ba ma brabo mu a na okọ enti wo hwa apama da ma me so o ma me wo nan esunobia ne papa o papa wo nsia esunobia ne maame wo hwe wankasa nso abraba wa wo nkwada miensa emu mienu esono papa emu baako esono papa wo check efiewa come here, say the connections upon that family, no, the same trend, and I was one name abrabom. Na dear no be to me, yeah, not what they want free sapam we say, brother, I am pie, and will be in control, say Christo ni, and Sasso Bompire, and be any we say. And will be for the platform and control, say there is no witch, bay ye be any ho, and as soon be any ho. And Yesu Christo catch and say, O Christo ni, Bompire down one year, one console him. Because when you don't pray, Satan will arrest you. When you don't pray, your life will be in a mist. In mess. What brother say? So one pen power and for wooden and simple woman so you can never receive the positivity of Christ in your life. Jemesoka amepa. And the nipa be braba ya basa. Emranti be brabra ya basa enketesi be brabra ya basa mamifo be brabra ya basa ema ne ma atwa ne ho ahia ne menko ne memma enti ne ofafo sa ofra ne ba bi otenkran a ne yam hyehye ne because ne ba kofi kwotran kran be ye 5 years nie obusa no 1 Ghana cedi kwase mama adwuma nye ne ba adwoa ati brofedu ne ba kuya eti kinkansu wo frɛ ne busan sadwoa send me 1 million ontimi frɛ. Why? Because adwoa brabo nkoye, because apam bi wo fie wo no obi adome family no so one sorry nyina na wa intercede for your children na when di ama ma when di ama brabo when di ama adwuma when di ama wade when di ama sebra. I am telling you one hwedi abeka se onyankopon ne nsa ntumi nipa asa so nipa ne bre sa ebre du sa wo se nipa yere ho bompae betena ye be bompae na ade bia Satan ya to wabrabo so enumi bia dawo so apam bia dawo so the amount life
ayɛ a stake de ama wabrabɔ egyina faako wabrabɔ ntimi nkɔnanim adwuma bia ne wɔ barima yɛ a woyɛ bia etumi yɛ sika obi de yɛ adwuma wonya ahomɔ no yɛde bi ma but wo de yɛ adwuma ase ebi enye brɛ na umpeo. But the reason of it is say there is a covenant in your family. There is a demonic witchcraft operating in that family. They have rise against your life. And according to the Bible said, Erade catch Abraham say Abraham free waja ne wona fie na kwa sase a mekyerɛ. Because Abraham efia na Abraham free mu no na yɛ akonfo fie. Na Abraham free busum fie. And the Erade catch Abraham say Abraham free waja ne wona efie na kwa sase a mekyerɛ. Sa Abraham tena busum fie wa enka inhyira enne ye frɛ ne dodoɔ nyina agya. Onipa obɛyɛ inhyira. Amen. Your free be the Abrahamic blessing. Abraham Isra. Amen. Abeye din. A di bed na unsu jadi atufio. And the sani ama me. And number Abrabomu. Sabi watena busiafia. Be 20 years. Be 50 years. Be 60 years. Be 80 years. Ama wonso abenya 45. Wabenya 35. Wabenya 50 years. Wabenya 55. Sani ya woma me no nana no brabo yoye no. The same life and also live. Sana ope wabrabo. So when you do rise up on your feet and begin to pray, sister. So once so dia mom paye. Ano pay me ka say me baba akunyame bie kwama no uko UK. Sisi wafa flight. Ebi endura nwumire ni wadu UK. Ose papa, me baba ki. Omo mo 30 SOMPA de aye kwasia da bia mo 30 a. Ota frɛ se papa nyame hira. Anapaya oko. Ifie ho there is no positivity. But when the hand of the Lord God has opened that door for her. Unyame bie pono de amano. Be fie wo frim obi ene won ma wonya visa pay aeroplane wo be huru se kwa na nam wiem ba bia airport kura wo obi ho wonim ho obi ho fie wo frim de watimi ayire no watimi atu kwan pa Nigeria watimi abobra ko na nim atu kwan ba bia wonim Cote d'Ivoire but so be go overseas ebi the family ho because there is a curse upon that family. Tis one pempamo, no radin san toso, no one break it that curse, one break it that negativity. Not no man a deaf you when through a braboso and qua brother. I am telling you, sir, that barrenness not do a braboso. You need the power, you need a hand, you need a deliverance, you need the Spirit of God to come out from that bondage of the enemy. And on a pay, I release the part of the Holy Ghost. Ahon bia da achetere wa wutie me na pay de obeda na sunsun bi ne wada de obeda na watu kwan afri ukrom enso ba so na ye bia da na woda so tu ukrom akurase me bompa ye sra ruade se ade bia dia aye chiri sane wa brabomo ade bia da aye no me da wa brabo so e ba wuntimi nko wode mo brabo mo de aye chance bia de achetere wa na pay e wa Nazarene Jesus Christ tenemo anapay Yesu ni dini mutome no anapay Sani wo Jesus etenemo anapay sani wo Yesu etenemo tiamna ka se break wo Jesus etenemo sister yade bi ato so no he fibro de bi ada ya fru no no anapay ensabi kasa fibro no ahunhum bi ada ede barrenness ato ya fru mo na wonyem bet wonyema no anya miscarriage wonyema na say but anapay I declare and I decree by the Spirit the Holy Ghost radin sa ento ya fru no so the achichere ya fru ne awodie ne bi ada Jesus to me break we Yesu tenemo awochire sunsun bi afiefo de ato so na pay awochire bi ada edaw ma me no nananom so anya sunsun so obrabo so anapay wo Jesus tenemo ya de Yesu Kristo to me na wantane anapay ye break every crash wo Yesu tenemo anapay ye break e wo Jesus tenemo anapay ye break e wo Yesu tenemo anapay ye break e wo Jesus tenemo tiam kasa awochira wo hom anapay ye free me sonko enu mi bi edam so osuri ja entom wo Yesu tenemo Erade san what brother wa bomodin wa bia djuma ba ya miensa
bɛtɛ na adwuma no nyinaa gu wabɔ mmɔden de sika kɔwura kwantuom bɛto kɔ a ne arefi so wabɔ mmɔden anya barima ne natena wonnim deɛ wayɛ barima no bɛtɛ nnɛ bɛrima ne mpoa nim ahwɛ wabɔ mmɔden aberanteɛ apɛ sika sɛ wopɛ sɛ wowankasa wobɔ brabɔ kɔ w'anim ba sika no tɔ wo nsam a wohunu adeɛ pɔtea wode sika no bɛyɛ na sika no ahye but ahohom bia da yɛasan ne ɔmode ama wo destiny yɛasan ne ɔmode ama wo hyɛberɛ ɔkra bi a wɔtie sompa anapa yi I declare the power of the Holy Ghost. I declare the spirit of the Holy Ghost. Eji wo kra free Satan mu Jesus Christ itanmo. Erade nsa enyi wo kra free Satan sam. Erade nsa enyi wo kra free Satan sam. Tiamu na ka se break wo Jesus itanmo. Yeah, etoda ya metem krofo ase. Wo ya baba wade wanyiri. Wanya 30, 32, 33, 37 years. Onwade ya. Sister, a burden. You can't say anything, but a burden. Because anytime be a become for wedding. Na ubusa won say, Sania sebio me ho fe. Sania me tuntum tie. Sania me kokɔ tie. Sania me me unyam. Sania me bra me ho asema memma. Sania me koto memma. Me ya doye ma memma. And so me nim what is happening now. Bema what is ika wademe. I don't know the main reason why you divorce aba. I don't know the main reason why your Bema was so dummy and that was so time. What is the problem? What is the cause? A dear day and a kofana by. Adan David say, and ye bribintia, brother. A ye bribintina na G, a ye bribintina na pay. What you were Nissa and a pay SOMPA. What do radio atohano? Uti onyamidi for Apostle Kwame Sefakai. Sa when ye bomb pine ratin fire so and can be binchel say a chia na chia, but emuye. And your body what? Ye GDA na bomb pie. Pray without ceasing. Sister, and Kawanu do that. And can't you what brother was some pemda? A toda what dream a yaw sa wapem. Bibi ne kasachra sa wapem. Ebusua betimi apo enamfofo betimi apo enipa betimi apo efia wetimi nipa betimi apo but awurade mpo but wo sori agina wadam mo so abompaya enka be nu se nyame tiase anape ma me no bompae ene me fa course ntam na me no bompae pa enti ma me no bompae kasa awurade yesu anopaya se me bombing sambom paya if you do a dear biada a young kunya a young bosom na a kuti amranti peja a kuti baba wawade a kuti ni pakanko na sobiti amenana a sobiti amemame na e kuti brabo me bombing sambom paya sa no me the defiono Jesus Christ to me no e breaking free me name maso ewo Jesus etenemo la braka pandi bilianto reketo ya baba badagada ya branta da badagado ye breka pandi dianta ya baba dagadante de degado raka papa ya pa ya brante de degadonte de debe ye pendi bidigadosa raka pandi bidiante la branta da dagado ye bedegadante de degade ya branta de degado ya branta pandi bidigadosa de bedegade ya branta da dagaduante ya pendi bidigadosa ya pande de dagado ya branda bandi bidigado reke pepe ya pa ya pandi bidianta ya pande bedegado ya die biada no me biada afode buchia body biada sobitia menana sobitia me mame na sobietia mabrabo na ebedimachia ko sobietia me ma anope wo Jesus etenemo anope wo Yesu etenemo edini mutumi no brekisa kese wo Yesu etenemo me yefre me maso me yefre me so me yefre me maso me yefre me so me yefre me maso wo Jesus etenemo la brante de degado ya pa ya baba dagada break in the name of Jesus ya papa ya pa ya panda pa ya baba dagadante de degado ya brante de degadiante
raka papaya pa ya papaya pa ya branta de dagado rekepe ya pa ya branta de dagado retepe kapante de dagada rekepe ya pa ya branta de dagado rekepente de dagado ya branta de dagaduante magadibi gadose rekepente ratopa kapa rente de dagado in the mighty name of Jesus. Holy Ghost fire ka amepa ka sawrade Yesu awon bi e wo mame abusuam wona enipa ekwananima na otwe ne sai me bɔ me nsɛm bɔ mpaya ɔbaa bia da okura bɛyɛ sunsum ɔbarima bia da okura bɛyɛ sunsum bosoma pam bia wo fie hɔ a akutia ya brabɔ akutia ya dwuma akutia ya kanko anapa me bɔ me nsɛm bɔ mpaya sa bosoma duade no ɛwɔ Jesus Christ denmo emoja na so for me no enso sa pam no so breaking free me me maso ɛwɔ Jesus denmo bonsamba mpaya na pe wɔ Yesu denmo la braka pande de gado rete de gade brenda pa yabadi gade bede gadonte rente bede gado raka papa ya pande bede gado rente bede gadanta ya pande bede gado ya branta de gadiante reke pepe ya pa ya pande bedagado ya branta da dagado rekepe yapa ya branta da dagado ya branta da bedagado rekepande bedagado ya baba dagadanta da dagado renta da dagada branda pa ya baba dagadanta da dagado renta da dagada branda pa ya papa yapa ya panda pa braka pa yapa da I want to break with Jesus Christ eternal disappointment home break with yes eternal promise and faith home break with yes eternal I want to home break with yes eternal and the spirit of barrenness in the name of Jesus break and go 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 stroke yadi biada yadi bia to abrabo so say you free yadi yeti paya yadi bia ya suma e wo fie wo anapai e wo Jesus eternal breaker break in the name of Jesus la branta de dagado rekepepeyapa ya branta de dagadoante le badi bidigadose rakapandi bidigado ye bedegadente de dagado ye bebedagadonte de dagade in the mighty name of Jesus Christ. You will fear be a wa a situation and a ya pam with you. And to na Otea, you see, or no dear diabetes at the kuno. O mamma, you say diabetes in the kuno. One cousin so mamma, you say diabetes and I know. It's now said there is a family curse, there is a generational curse, and no me be deaf yo. Tis a one mom pie and you tell free ma. Sanya ya dear new wolf on the son of Beckham. A pame deaf yo. You need to be serious. Sister, and you say a radical. Nyamewa mundi pasi me bresa. God has created us for us to have a domain over this earth. Adie bi wasasi su nyame dia sayensa. What is the cause? Enunti amaya brabo ayesani aye. Because of the attack of your family. Because of the attack of that seed ewufio. Wa jia urade ni amompaya. Eni man sesa. Enku ho. Juwu di se. So bi ye na nye ya. Me ye ebeye ye. Mabuo nipa bi ama me se si fom a enkyere sa me muo nipa bi mu se nipa nyina yi me mu a awurade wonyi wo mu emfa woni ntu nipa so fa woni tu awurade so and I believe one day you would understand se nyame bi a ye friend Jesus Christ awo ho awurade nhira anopai ewe Yesu Kristo denimo ka se amen anopai me pese ofrɛ na ebre kakra aka me ne ebo mpae problem bia ɛwɔ brabɔ so bɔmɔden bra aya ofrɛ phone no a
na olo radio set no na volume no akofom na metimi no wakasa na ebinum so tie radio no bebre timi ba na no sister bi oti obọ modern efre putuoja ebo modern so obeba obae problem e dan so ye tena se awurade bie mani edi hu nkomo wie bompa ye ma no be last week eno frame se papa awurade nhira pa sama mawa enka menim se nyankopon oda so eye adwuma bomodern se after anapai radio no so no obetu ana amaba sorry na no elder bi frame ye pon sorry elder bi frame o se sofo nyame nhira ade bia wo ye bia yere ho na ye ni ye the awurade bi nhira God bless you anapai obetumi afre ewo ye lie eso anopai na mene o eni enkomo 0551 931 931 0551 931 931 obetumi afre msisi ana mene o emompa 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931 and I say 0548 931 931 ubetimi afremi. Hello. 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 Say sound no SOMPA FM. Hello. Hello. But so we didn't be a free. Hello. Okay. Papa, that's all. Now, they say, but so many years, and who may blend me. Next one, and my yes, easier to the so bomb. I am. Okay. Found Sato, where your fruits are, I'm no more pie. I rather me bomb pie, Edward Fana show son or pay. Sunsumu apama de bia Satan aye de tia your free with Jesus etenemo bigina wasem so adome e with Jesus Christ etenemo ya dome aduade boni bia da we Yesu Kristo etenemo won kronkron na mo dom ne tum na wadene so emfa ne sankan e with Jesus Christ etenemo ka say amen. Amen. Ya ponwa na wadi me na ba betu dwa na wa frame a kire wada ade bia ma waye na Awurade e de ne sakan waye nyame hirawo. Hello. Bacho, hello. Good morning. Good morning. Okay. My mom pie ma na na ya pon mesre woni dim me de me lie betu dwa from so also free tafo ana tafo ne brama UGC de kwan wa bomoden na ebihia na ye mom pie enye sikatua awrade be na modom so mo ye nhira why ye mom pie ma awrade me de wa fra show sa sunsuma pambe ye wo fie kutia na brabo ye dome anopai wo Jesus Christ within na modom no tum na waden so fa wo je ne fa wo de dum wa fra e wo Yesu Kristo denemu ka say amen awrade nhira okay hello Olivia, that's a free man, Samba. Bacho me tio mame, Olivia. That's all. That's a vampire, Mama. Okay. All right. I read me vampire to Wafana Olivia and any from Manu Jesus from Mojemo. On Concron, I'm domu to me no what, and so a dear be a young no me a done in Mabrabo Subiata, can a Mabraboshe. You know what this Mojano so and pay a domi with you suit anymore. A radim peja or ma on fire, yoning peja near what you mean when I'm told so. I will Jesus Christ a dinimu, Cassa, amen. Amen. A radish row.
Also betimi afrɛ 0551 931 931 0551 931 931. Hello. Hello. Good morning. Good morning, man. Pacho, dino bega se free. Pacho, me se free sanko. Pacho, me Esther. Pacho, meet you. Pacho, mo pay for me. Wajuma. Okay. Pacho, Juma baya. Pacho, me come up here. Okay. Me am on pie, ma. Why now your master no? Pacho. All right. Everybody be born pie do afna Esther she Jesus Christ on sa. Wasam say ensa anya dwuma ndidi. Me gina on pagya de no tum na wadane so esere nhira e wadwuma mu ade to afna Esther so. Akonde bi e so beti adwuma wabusua me dome wo Jesus Christ tenemo. E wade mpagya ne nsa no ontwe aboafo ene customers e ma wo Nazarene Yesu Christ tenemo. Ka say amen. Amen. Ready, Shroud. Also, bet me afraid 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931. Hello. Hello. Mommy, but you didn't make us free. Pacho, from Abiba, make us a free Santa Mampo. But you want to pay Abiba, it's you. Pacho, me a petamo bompire, mammy, but mobile school. Okay. Oh. Me couldn't say that the argument in person bompire man, then you made me free a signing a house young. All right, you're bompire. Erade me bompire do afna Abiba enu Jesus moja ne mu. Me de ne yemu ma ene ni kunu ehye Jesus onsa. Me sra wo mpagya de no bambo eto sa abusuan so. Ne be ye Satan hyehye de agina tuo bia da ye de wade himoja pepa. Ye sia no kwan wo Jesus de no mu sra somdue ene mpagya ade to won so. Adomo ne nti amen. Amen. Ready, Shroud. Also, bet me afraid 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello, but you need Rebecca so free. But you free radio no kakra ma me dim so be dum no so a srewa. Hello. Hello, Papa. Okay, Mbacho Adaroma Udini Bim. Okay. Mbacho Udini Bim. Okay, Mbacho na pay. Mbacho na pay. Dia na mo humpa ya mau. Mbacho. Okay. Erade me bom paye de wako ashonsa. Me gina wutumu no wedane so de nu Yesu mogamo. Sunsuma pamane chechire de na gina tuo bia fa ne kra ho. Me gina wasam no tu no wedane so adomi wo Jesus Christ etanmo. On kronkron no me tum no wedane so mpagya wo man ye waka ne de wahade afa ho. Erade mane mbram no nhye wade wunyam wo Yesu Kristo denemu nti amen. Onso betimi afre. Hello. Bacho odi be ka se free. But your friend say Abigail, but your free. But you eat you. I'm a friend. But I say My friend. what fell through? That's right. When your boss me saying Yeah, okay. Found Satu your fruit in your pie, man. Why? that's true. All right. I read me bomb pie the wafana Jesus Christ on sa. Dan she Israel for bosso bia benyam na bosomen krobe wafa ne ba. One cooperation, one come with you two. Ye gina wasam no to no what so the ya pam to afana baraboso. The abeya woman problem, the abeya woman could bia da ya do moja sia no kwan with Jesus Christ in tenemo. A wadema ne bambo and then a dance the top him for so ne bin count. And we Yesu Christ denemunti amen. Amen. Ready Shroud. Hello. Hello, Basho Dino Begasa free. Hello? Hello? SOMPA. But don't you free radio who can come on why? Hello? A famous student, it's a free swallow. Basho meet you, Adaroma.
I'm here, I'm a Meduma. Okay. 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 Can some you no boom sa on some you no. Obetime the phone out to a fatu and a fatu loudspeaker. Na can some you no boom. Na me mom buy ma. Eradi abom pai ede wako ahye Jesus unsa. Begina wutumi no wadane so sunsuma pamade bi a Satan yade atia wako abieta wo Jesus etenemo. Begina wasam no tu no wadane so edome wo Jesus Christ etenemo. De de akekere no wo sunsumu bieta yesane wo Yesu Kristo etenemo. De ye busua mapam enkonwade bi wo fie akutia wo dwuma. Ye dome in the name of Jesus Christ. Onkronko na mo dom so mpagya ne nsa onye ukra emfre no me ase no mpagya wo ewo Yesu de mu tikase. Amen. Amen. Radishra, why? But also bet me afraid 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Morning. Good morning. Batoka Zafri. Chronom. Pachodi. Bachodi. Hello. I'm so want me anyina so. Also betimi afrey for 2 calls per na fe you wrapping it up. Hello. Hello, Daddy. Good morning. Good morning, Ohima. Bacho twi hu free radio no kakra ma wa daroma. Yeah. Bacho we ka se fi so jana e fe me cha. Bacho mitio. Bacho me be se go pa ma me ma. Ene me juma na me ku. Okay. Okay. Me am on pie. Erade me de wafana hye Jesus Christ nsa. O sha ebem, o ka ejina. Me jina wutum no wadane so kasa do wafana no wade hye mogya. Me de kunu ehye nsa. Ne yam ma no mogya ne mo. De yesunsum sum bi e kata wana barabo so na pai. Ye de wade hye mogya ne mo apam ne wutum ne wadane ebreki wo Yesu Kristo tane mo. Onkonko bowra fie ho na fo ogye ma fie na fa sum bi atu fie ho. Ewo Yesu Kristo de ne mo nti kasa amen. Amen. Erade shirawo. Also betimi afrɛ me family last call 0551931931. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Papa. Mbacho di me bega se free. Papa, I just me video from Kabene. Mbacho mi ti wadaruma, kwabra. Mbacho, me juma se na me se bompe mama. Okay, mame mo mpae ma. Fa sa to mo so na me no mo mpae. Erade me bom mpae de wako akwabena hye Jesus nsa. Onkronkron. Favor ye di koye nim wa brabom. Mestina wasam. So according to Luke chapter 2 verse 52, Bible say Yesu Kristo nyine wanyansa kase nipa ni nyankopon chena dom. I declare that divine favor of God upon your life. Radema wanim tie na nim tie nto wa brabo so radim peja wo. Wonyi ukra mfiri abusua no me ase na radin nya wo kase wo Yesu denemo kase amen. Amen. Radin shira pa. Obetimi afrem yanka sa me personal line. E was 0240 625 626 0240 625 626. Me anka sa me personal number obetimi WhatsApp me ewo the same number with 0240 625 626 0240 625 626. Obetimi afrem me ofre a line na yentimi no nkasa biem ye bre na so bomo de na from me personal line na me no enkasa me am line me no bekasa na ya bompae na anopai ye kawo se ye nyina ye kuhia ewo Breman UGC ye nyina ye kuhia ewo ho enti bomo de se obeba na anopai ya bompae na Awurade ensa atumi ayekase ade amawo enti ye nyina ekohia Breman UGC last stop school a friend Mana International School unya busasa school na chipe ya so dan ba ko ho ena ofenso nkwanta kese oko ofenso a uduru akom junction a obehu se signboard kese ya pa esi kwan no ho unya duru ho taxi rank bi ho also ko nkwanta kese edabia eye benada eho meye counseling ya wada no pa meye mpabo nkwanta kese efiada nwumere so ya sorry kwasiada no pai asofo nso ho a ye sorry ewo ho ana Breman UGC so adwoda ye kyena nyame ya duma no pa 6:30 na matena se meye counseling dwoda anopa
meyɛ counseling adwoada no nwumere nso yɛyɛ mpaabɔ ukuada bia nɔpa nso ɛhɔ nso yɛyɛ mpaabɔ ɛwɔ brɛma UGC ukuada nɔpa bia ɛyɛ prophetic and deliverance oba awurade bɛkasa efiada nwumere nso yɛyɛ mpaabɔ ɛwɔ hɔ kwasiada nɔpa nso yɛsan ayɛ asɔre ɛno nti unya baabi ɛnkɔ asɔre a mekanfo festival of Christ Assembly ɛdema sɛ brama yɛn som na nyankopɔn nsa bɛkɔ so ayɛ kɛse frɛ me 0240 625 626 0240 625 626 me bobra na last number 0240 625 626 obetimi a support me mobile money edini ye Kwame Sefakan wenye Peace FM we ye SOMPA erade Israel shalom peace bye bye.